Namin sarap masuk banyak kali bah. Gabi jala horas pagi luar di raja ini hulu kami. Gabi jala horas mah. Jadi hita poporannya pokta si raja na baton. Mana parna. Ala toru rodo na kita. Ima nak kitulang na robot munte. Ulah la mati dohon cimbolon dohon ulah na poso tabba. Jadi sara udur di hita dia muna akaboru bere nang ibebera nami. So ni mak bawa di hita. Jadi dia mua amang boron nami berkasih Tuhan. Boleh sen kami hula-hula mereka sinaga nang ditulang nami mereka munte do kerajaan yang baton ngamang aradi kami. Jadi asa huboto kami raja nami. Hula em sari nai hararoni rajai hula-hula sinaga. Bonani hari sinaga. Bonani hari sinaga. Punguan ni pebiti spesial bulu. Kalau hula-hula itu raja. Iya. Tulang narobot tapa munte hula-hula na martidoro simbolon hula-hula na martidoro hula-hula na poso tapa 5 raja nami. Iya. Jadi songo 5 tahun nampungan ni pebiti spesial dia muna raja dia membaru nami ono mana masuk hula-hula dah ono mana seringkat alai raja nami yang dorong songo hula-hula marga sinaga bonani hari marga sinaga punguan ni PBTSP na misi bulu nang ditulang nami marga munte hula-hula na marga tinado simbolon hula-hula na poso tapa asa dosro kata badi amo karajani hula na nami sami mapatulak yang tulang pinatupamu adat pasar mautuan ni naporo nami dibuat kami doa kamang baru emenaolo marlujuk pita-pita namin mata-mata di bata di habu keluarga besar marga si Tuhan nang keparan ni napor nami asa tujulan nyaron manludu madiamu hagabion manludu nang hamorani asa menisa batu apa linggo manisi borok amata di bata ada silut tua horas mahamu salu nah di marorok doot marbut maniteon boras 1000 boras harbetir asa nabok masuk ni dok ni nama tua asa firman napok kibal-bal pacalongan firman tapi masalah na lucu-lucu nang akabangomah amang baru dari kami tekas sudah kami di nama mulai nama penakar nga mana puro namion turu malo mana sopilukan di tangan na las takas dari muka mo na puro namion maratalan na bidang di bagasan saya ni rohan mo kanamang puro namin na mga marangi
Dapat masuk nidok ni nama tua di amang boronami. Gabi. Selama itu ibotoni amang boronami. Gabi. Selama itu kepala ni boronami anak pohok-pohokku. Gabi. Selama itu kepala ni boronami baru pohok-pohokku opat. Nauli tu lah. Ima sampona nyari. Jadi buat dos marwata sampona nyari maju pasar tami. Kalau anak dia berbuah dia sama tak dapat joris siapa jadi hula-hula maju berjulu. Siap hula-hula maju teh. Oleh siap hula-hula. Takkan semua tu kami nak kalingan dulu kepala na boronami saya anak dua baru. Gabi. Risma lagi selebi. Maunya Dulu. Saya itu pau pusen anak. Opat. Saya pau pusen baru. 5. Parsanggoma itu nomor hamarangi amang boronami. Parsanggoma mamus itu ibotoni amang boronami. Itu. Pawaluhon. Sungai ulonon nani uleni panuturi. Panuturi manos saya. Rasulullah biar orang tertulang. Ayo nono. Ada di halu orang aku ini nono. Alam aku dah ngap pinogram ni markas itu orang kau. Oke. Walu matung lagi siap hula-hula. Tersama ni mamang baru markas itu angkat. Nah, boy terpaksa ni hula-hula doh bonani hari. Ale perjolo menok kurisan hula-hula. Jadi, sama ni mati. muna rohani orang pulau muna talu moli ulang muna hari harga bukti suan somani ulang mati duduk hukum naboso sibulun dongkap lah di pasar macam ni nak bernamion apa kami saluna ulang muna kerajaan yang baru walaupun kesoalan lain harus kami sedang menyenangkan perkembangan ada yang baru. Jadi orang tua buat kami nakin, kami nak marludu buat kuas ini pun. Asal orang lain matong, sebelum matong dia kata saulian, buat pengawasan. Asal kami sudah berdua mereka paling dua di kenapa. Di baca matong silut dua, kuas matong kamu di mana? Asal biar mereka koki, baru-baru makan solongan.
Sampai rumah tutup di muna 77 mana angka. Jadi Amboru sama itu laptop. Kompar tu pakai data nabudari di nama dia raja. Obak mana lawas si foto kami ada tuhamuna di pasal lima sekali tulang dorobuk muna marga putih. Jadi doroa terus naik tahun baru. Walau konsep siap kami tak sama nama faktor digna. Saya masih anak ni kabur nayon. Saya mati baru. Pasal mati papusan anak, pasal mati papusan guru. Lasoni matong padalan na satu bulan na poso. Wa baru ngauli di orang ini. Mau lihat mah guru. Saya nanti tu haha ini non yang tulang ada sana pagi lokal. Walau usia alana sana hari oparan ini baru pasangkong mati pahopu baru tu ibu tonani na ina yang pagi non nami rencana Kami yang baru kami. Dua matur ni ibu tongkong mahabina masih datang kami orang. Bantu bersama sokong dia orang. Osku kamu, orang kami ulang-ulamu. Kau mahami sudah parang arong sana deh. Jadi kalau tungke sama orang kami balas balas naburku. Jadi ada kelas masa pertama itu tuh hamuna. Asal orang matong sama itu juga. Asal balikan mabang gabi tunggal suka dua. Hari muna matong gabi kata kas doi ham. Jadi kalau tungke wadi hataku naboi pasal balas marah hamuna. Atau jauh kenalin nomor dulu silang kurang nuru buat ada gabi ada tuh pertanyaan kami asal beda mak orang masih ada yang baru bar tiraja naya batoli lima bar nasuyo se sigoto dia kabino palai barroa ai kaneka Papa pesta panai Tariado Saradio Nasodari Masih olian panai Barroa Ai kakeka Saria bodo Anak ibarna Nasodari Masih olian Saria bodo Ai parna Akara ujoi Dan warulah si malumur panai saraki homa si magana la musema musaro karo panai bahema si lagi ai bolo tutano kata panai bahema si daruare la musema ratu selatan panai bahema si dari bute saria bolo arati parto masedai Ayo bago, ayo parta, akala ujoi, badurga. Solo sé, sigo dia papino palai barroa ai kakeka Didi papa pesta palai Tariado Saradio Nasodari Masih olia palai barroa ai kakeka Saria bola anak iparna Nasodari Masih olia Saria bola Ayo parka, akala ujoi, badurga. Iya, kau dah anaknya. Iya anaknya. Iya.
Mario Purul Inang Balabo Mario Dua Doli Marhaki Inang Balabo Mario Buka Suri Raja Iloha Inang Balabo Mario Kaparan Suri Raja Inang Balabo Mario Opat bayi marhaki Inang Balabo Mario Si bolong tua Suri Raja Inang Balabo Mario Si bola walto Si bayi oh aboge Sekolu kade sahata Inang Balabo Mario Si bayi opat juara bulan Inang Balabo Mario Orang matar pasu-pasu Inang Balabo Mario Orang sudera jala gagea oh aboge Mario putar Inang Balabo Mario Asa sude marsere roha Inang Balabo Mario Bebek marsiulau Inang Balabo Mario Malo-malo Mabuat roha oh aboge Asa sude marsere roha Inang Balabo Mario Bebek marsiulau Inang Balabo Mario Malo-malo Mabuat roha oh aboge Saat isolu menasa itu tentang tigaras. Nungkau pasat tawi adat kau bar di pasar madon na purnamion. Saat pada dulu kita tupang kabian jalan horas-horas. Bismarwata Mina pasahaton haka asahatan na buha Bismarwata Jadi Ramadhani Dewi kada orang horong marianak kot Tuhami terkini guru marga Tuhan dalam sekali jadi di pina sahat mula Tuhani ima emena marludu dohok terbibir dia papita-pita niki asa marludu marihami panggabi marludu marihami nang pasamotan asa firme na po kita hulbahin papasalongan firma to dinihami perkele ngomong marga Tuhan dulu manang kata
sitoang asa tu sangkarin apa itu lubang masa tua gabi mana ni bilang mana sinur nang para muna horas nang perdala dalam mangomon nang par 33 asa dono masam didok ni nama tua asa jenderal suatu anggota jenderal penggabian horas mami gula muna macalo malibat gada mari anggur jadi ngombal sipul hami mate jadi dia mau bermaksud gabi rencana mi dinang sipul doktor ni marga sinaga dok hula-hula nami marga parna ada orang doh tadi nama Tuhan mandok di bali di lumol tio di barapat anggo penatapan badamang sekitar pada kudu Sagala don punguan di borbor ne marata narong di Sungai Bulon nani hutan ni hasutok tadi bahasa tikion rak masuk mahita sesuai dengan pertikian kita marang-marang girap dok boru bere nami soni ma goro-goro siap tulang sagala do hula-hula na bona tulang sagala do sa nasa ulau nasa punguan ope bahasa tanah tuhamu lega-lega tuturang idul nami malaga nenggol Soni madihita tulang sagala dohok nenggolan dos tahita naking rak dohok tami noang dison nang bona tulang sagala ala sadar road dohita diamong gidul na marga nenggolan jala sada pambahena dohita dia nakota ima marga sitohang di bahasa tikyang dilota di barsarumatuan ni na buruto doroh nami siya kami haidul marga sagala anggo makataw taringat tu si borsi itu todi doho emina maridu nok tabuan nok tapasa turajan yang buruta upasatay matu hamuna ay mapagidon nami gabi tulang rohami di jojo mudo kokong tukong ni lamanon lamabuan emina maridu do boras supri todi aja soalnya do polis itu tilo orang nami pirma foki bal mapacalawan pirma todi muda perkelaman yang makasih hotan lucu-lucu mana sudah kau dihari karena borsi birton di doh emna marudusian bona tulang segala las jadi mengihuman setu pada datang ada orang seni patorong taring tu pada datang soni mandok diita tulang na dua nenggolan sada pabaina di tanggi doli di ima ulos kanang pada datang nala si pasatot ta turajan yang mengburuta mardus itahi mahita masih sagiam mak
sagi hamu ma di bariba sagi hati bariba nate iya jadi soni mamang boru na boy si pasaton nami ima taringot di parada atau di persermadon di na boru nami na torosmu di bahasa tikyon 10 lebar ma amang boru siak kami na 2 tulang muna segala dohot nenggulan tasono ma pertonding na molong na hurang boy tapatik kosate na perjolo hubege kami so jujur ngolu di na boru namion titir dan maranak titir marboru marpahopus yan anak marpahopus ya boru sada ma tu anak ala kebitulah sada do di basa-basa tu ta anak ni na boru namion sada be manon boru na duai dumi pasagoma ma tu pahopus yan anak pasagoma ma tu pahopus ya boru malak kama muse sada ma tu amang boru nami mang nana boru namion na maramaranggi sada manang tu ibotona tapi gamang boru pitu lagi puyeng dia daw muse uripo na dihito pitu jadi sada ma anon tu persau walu ala sikot do hubere kami hamuna maramaranggi di son do ngatumu dia mang boru namion do na boru namion rap do ka boru muna sada ma di hamuna maramaranggi do atubuna dari son sada manang do di nama dia ka boru muna hamok kana maramaranggi tersoni ma konsep sia kami among boru sia tulang segala do tulang nenggola ngara dini ro among boru sasalugo mataban nate molo pon tulang ano ma o madyo terselesai nate among boru oke iya jadi rapu do sitoro rapu tu raja ni among boru nami tarlumoy ma papara ni na boru nami ng sarumadon Abia to pilitan ni Lota di bahasa Sarayon perhatian do sa kami tulang segala do nenggola ama masuk-masuk ama tadi bataga jang berita gabi jang berita horas dalam kalau pinoparni ima aka nabur namang aka pinoparna to aka ari nengroi bay mamang don hobar tusi dalian to besari Pinoparmuna atau ke ari nengroi jala kacang bari na horas bigot nami sia kami akau pumuna tulang muna atau ke ari nengroi alani do hono nami among buru molo to soni pe rumang nana upasan kami hata ni do tiro no mandok titin na tino pajari manis anggo ingananna tu soni pe ulos herbang si tor rapu do si kacang rapu paritia manjal pasu-pasu sia tuhan ta si pasaton atau hamuna asima ro tadi go hini manya upasan
tulang na basa. Inamurat na tempat kita di kubu di halaman Mona, 5 halaman Parmiaman di Paupu, Torongnya anak pada itu. Mahiti ite, nau bantu nomor dulu na burnan. Na tua kongkos kay naon, judo saya bisa. Mengharap na tempat kita naik di kubu di halaman Mona. Padu-padu pakai na burnan zon. Ino putar dulu na dulu tu. Putar dulu bantu-bantu sarbu. Dinukan yang putra berdulu di kita siap pun. Todi doakan eme nomor 7. Nasahat ini seperti todi tebok kami. Asapir membuki gol persalaman. Hirma todi hanya mula selalu nakang burnami. Luju dulu maka persalaman. Ini pekar wabir tebok kami selalu penduduk rumah. Itu tisau pahu 12 Roma. Ini malah yang udah ada di Kangguru di ulat Tasadarion. Kami Ulau sor maju na nami. Pembak tudus kita ita. Di bawah kami do ulos melagajang si toro ragu. Anggiat gajang umur mula toro pedok permula tujuan ya. lima tulang. Yang ko kasatan ni ulos. Napa satu na pasti tibo to naima saya. Kami tulang. Na turunai kamu mau buru mengaturhon. Naun. Tidak boleh lagi. Oke, jadi ope. Angka pemparan ni lembur kamion. Kalau mau udah naik tempat nok di atas kami, hidup kita kami biarin aktuari di parabotan. Kalau di padang mah tempat tu siasat mas kami. Iya. Ada mari diurus di mas. Gora-gora ni hula-hulata. Oma aka Umuwi mai di bomparan ni si Raja Loan. Boru bere no bebere. Suang sumeninang di boru. Dola samudar di Silewaho. Asa menatap kita di son. Isok kita. Isok mangu, isok
Sialan nang rodo peraturan ni dosa berta iman ay baho dihita pokparan dosa pertama baru bere asamar Ino ang di parsa hormati awon ng tulangan. Alani manang nasumod dia teharo nami siap kami si matuan ni borumu na girsang las marohamu majalo haror nami ate. Kami ado kuat kami isosautik nasongon tanda turut berduka cita nami di parsa hormati awon ng tulang nami si matuan anak nami. Manang nasumod dia pinaboy tambay kami las marohamu majalo asa tahun namin natok sa manirok nila tua-tua titik malating opa kolang makan ngalok kolang kuna o di sa dia dapat nabuhay ko pasahan kami Tuhan muna di ba katahuwa mantong na makuhin pagkakasunod mamang guru secara khusus bilay ko si Tohak dahil pada hari si batu hadiah mo si batu ni guru nakagirsa laho mangaro di pesta iridaw para sa paglaw ng mahalak inamo. Alani, walaupun ang pagturo halak inamo, sa nagtuto malaiku, inyo tubata kahahipas at iholain, asaduhi patulog-tulak mo sige pagparang mo di po din halak inamo natin. So, mali na sinuhorang namin, pagdiat na, huwag ikat magdalat ulaw para sa urmatuan ni Dainamor. So manila siap kami, anong nabi siap kita? Menambay? Kita girsan? Sadama? Atau kupasata? Waduh semua rata. Ini kalau berdiri-diri dulu. Kenapa aku mau bahasa apa jauh pakai delo tuh muna? Siapa? Ganda horas dia mulai ngayon sa namin manayraw. Walau hanis yan ketulog siap. Kami adalah horas. Jadi abang Lord itu raja kami, raja di hula-hula situ Hohang. Situ Hohang. Situ Hohang. Iya. Iso dong kami dibangga sa tikyon ima pagkilinong muna pagdana ni Baho. Magidehong may namarbusir di inong namin nasari ba doon? Sahur doon eh? Nasahur ba doon? Na nakilala do kami raja nami ima ng jumulo yan at tuhata na tulang namin manang nasimatuan namin margiti honor raja nami isonro do kami ima si ako na pasauto ingdo darohan yan naing doon yan marpaupo siya anak marpaupo sa buron dainango saat na marnini ilo niya nang kupang iluwatta alay pangiluhan namin siya kami ginleng mo ba saya dia matutu aliran na mamudaya ito lang say ibaga sa taniyang matulako asatong buhay mo si nalaw manibuli mo mo daka pinaparmo yung gusto mo dia beno ito lang iharoron namin nas marohan ito lang so di mahatas siya kami sa pagkandang muna pargana na ibaho o di ba jadi pinarwaku tasok lang balita bandigat-digat tudo jadi mula siya kami pargana ibaho alahay pa si nomor 2 ako pa siya kakan Gus Marwata pinta magundang ta sa nagundang mahita lalao manabuh hula-hula ta iba sa tikyos manima Ya, jadi Mandalina dihamonang termusik nami motor nami laho pasahatong pangurupir nami di parsa rumaduan ni natulang nami si maduan anak nami alani maema musik laho bartusi Isang araw bulan berbulan di goluku na sopa robinan sariya agana turut bolos di rajuan sureka bersama jauh Tuhan saya maroham jauh Tuhan saya maroham tanah Tuhan memenda Tuhan nasoya masa
bahagia. Jalma Tuhan, saya laras maruham. Jalma Tuhan, saya laras maruham. Madua masuri, masorang-sorang man, nama kaposi Tuhani. Saya ganung pandado, pasu-pasurai, nahok di hati gorani. Atau di bawah, di laut di negeri, dotak kadang di dalam. Dok pinagyo, kula madahon nari, ini sekalian kitbaho, pinahin na isalayan, oras na kami na parakot di badana yang hula-hula namun tak dapat cabatan. Mengaji pasahat kamu, ulos nagagak si torok ragu Tuhan yang kabal murong-murong. Dan dia matulang, minta nyurot tadi baca seseryon, lagi pasahat kamu, ulos nagagak si torok ragu Tuhan. Pasakajang may nabarita gabi kajang nabarita horas, Tuhan yang kaya anak komuna, pasukasuan ni Tuhan ka. Pasagapok matok sa maludok ni na tuwa-tuwa, Gagami ko ng musul kodar, gagas ko ng Hinahu mo ang tiyo, hinang may iwanuhanan. Bahan magagak si tiyo-tiyo, palungo matigawadak ka sa mata. Jadi, namin lo sa mga Oh, mana ni aneh-aneh? Pangilong. Sirang malali-ali, lubiya sa mga Jojo. Hindi ni para ni Karis to, bakit nangyari yun?
So hindi pang-pisahan siya kaki bilaw. Kata siya kami, keluarga besar Sitoha. Sabar mga mama, mga dobi, pang-ilanon. Oso hamu, jo hamu, tuhatay tutu. Asa imana na mga pusina sa Indonesia, simarorong mo. Jangan na magbuat na sa arsa siya mga muna. Ucuranong sa ibang betul harta madya mo akala sinuha. So ni masaw atas yang hami. Akala alin ni daun jadi mula. Wah, kasih ka. Jadi ngurus sistem merong dosa. Jadi, oke. Jadi mulai tema di hamu keluarga besar si Tohang lumobi di Anggini Baison Pupuk Karina dulu. Sesuai itu aturan do peraturan STMK Anggi kepada kami di Bison 5 STM kita nomor 2 sahutan ada di Asramodo Kampung Baru. Oke saya ada pengurus do di STMK. Daga hulu bendahara di STMK. Jadi ngeboto hona jumlahkan wae 22 alai angguna sikuti pun 30 sada mah. Jadi ngatu syo lalu ibu to angki kunak sedia jumlah 30 sada hali naung katot jubon. Jadi tuk somono pe anggi laboy terpasa di STMK tergunau kamu mah tuderingan atau sangat ni tuhatta di ulang tadi bagai saktikyon. Jadi si STM doron nami mah asatikun manatino pa golang do ang golang guna. Ketik susah dia nak dapat rumah si STM ta tuhatta jauh bama manggoh di habisan hukna pasukasuna. So ni maju hatta di STM dia pasata mo ang STM ta. Jadi semua dari bahasa kamu sangat Tuhan itu dua di muka berbalok. Siapa kami itu tuh berbalok. Saya ada hata maita dengan itu dua di muka nasi asrama putih masih kami melihat. Jadi mulia tiba perjulu tak satu tuh hatta nape di bagasan asa di roha hita di bagasan tikyo. Dilas di roha hatta di ulau persarmal tuon ni inata Opu Karina Bogor Sinagau. Tadi dadoi sudah ala asi do tolong ni rohani ni batado mangalia tiki do ari di hita na lehe. Biasana amang bolo semono to orang ni ari ngamarowat udan nasia bijak. Alai on asi rohani tu hatta asa dekat kita mangulau-ulau di pasar matuno. Sudah siapa bahasa di hatta do. Jadi di perjulu dohon nami hata nami dihamu yanakon nami 5 anak ni inata na saud matron. Diamu kageleng nami natulu posrohan nami bungburhat omak muna manang nasimatua muna on tataruhan anu tutok dengan persatokin ani posrohan nami sutung luka hamu. Manimo bapak mono alana sahalak nama nutka yang dia seramo anggo kami naik paling bisa hari-hari pajupang boloro itu di mana makatatai. Jadi atas yang kami itu di huta dari ngotuk kamu asa tontok kamu martamia tutuhat mana miakun na toras tau asa dibagasa kaya paso dok kesehatan ditinggal dok itu di dok kata nila tua-tua nama dok tinaga autoras nina pinay bukulang lisan walau uju hamu marna toras bosro hamu na hamu peda buta pasupas alani di parborhat nina tanah sarmatuon doon nami batu hamu yang akon ni dari nama sarmatuon balga nina tiang niru balga tiang nisok nung nagabi nina tanah sarmatuon asiro hali tuha tau gabi amamot kageleng na uposo. Jadi langsung ni mani hongkwang ang dia Opu Karina. So nahulog na sugot doon di ang kami dungamu manang na kita na sa extension ulat di na mahami tumunta kayo jauh namin.
Walau nama salah tinggal di jauh. Ada posoran kuda batu ya oku karina oku selalu tampil di dulu ni kita ada tujuan lalu dia seramau kuda lalu akaulah hata napi nasaha mi tu dongani lasidu kau dah hoku tu kau nangkali kau besar tinggal kacau arti nanti nak mampu doho nak sanggup doho manau sita uno diberi bata dibanding dia peho de bata nama sahut doho tapi yang mesti kau buat untuk hatta angkiat tidak dibatasi ho asabar di roha do kasih haton kami berang lubang ki kami akan nami ho di bagas nami kan umar saja asal di rumah itu hatta ho di pas itu hatta ho tidak dibatasi ho besok mengurus akaya nak kota nanti di galoni angkini ba opisi karina buru apabila lautan ini boleh unidingkan lo tahun ala di panjang do pangurus yang usia kami raja kami kami yang boleh ada melihat dia masih hari Tuhan kami yang aku bosan di pasu-pasu Tuhan jalan di pergugu Tuhan nanti permisi Tuhan kami dua di hutan kami dohot pengurus sistem kami asaan dia karena negro dan tambah hadis suhat yang lahu menujuri akak ulahu dohot akan namasa di tengah-tengah di hutan kau Menina na pagdulo hata namin. Diyan na sono ko mula namin. Ihamuna raja ni doa sa hutan namin. Nakasong nang pinigmuna di doa namin. Iya kayo naon. Walang talo tu punani pasugin namin laho suot punota. Kumosrohanan. Na ikodohot tayo raja namin. Laho manuduhok kami. Tubo na pasugin. Laho manat kundi naon. Ina inihiling na Panginoon namin. Ihamuna raja ng mga sa hutan. Jadi di panutur yang muna dohot di pangulip yang muna di kami naman mga sahuta kita saluna at ang balas kami di berkajaroba nga na manupak ko pasupasulat ba jadi dengan ni Roma hamilaho naroba mandok maulia di Tuhan asa otik inasipilito di ulang sibulang tusonipe na mo tapasatan dalam nami mandok mauliate di hamuna raja di luar sahuta STM dohot areale di matama na magboy pasupasulat di nangyarola italaho manopa raja di luar sahuta areale do dohot na radula ko papalo rari mahita magdong alas ni roha di humor musik nami Laho manopa raja no sahuta ale dohon opa bahay mana hopa kisi lagi nasa gotong manapang nangalusiapan alu-aluku nangangalehonangkan hariko dinoru sigai pari Kampe mamul sansa sayuru bandara totong manahori Poskoro aku totong Tuhan teba kaki Aidana no totong abor saku Oh Tuhan bagi memasuk hati Oh Tuhan udah putar jauh-jauh saya sahabat berdua pelai Bolasan
Jadi seorang suara berebuah kita. Songoni manangan non bola tu perhak pihamu. Kabuan anggit kohon tu bona pasugi. Totong mahamu sedara mati tu hatta di perjalanan. Sahat tu subul. Songoni mahata siap kami rumah tu bunga. Jadi di sonrodo kami. Siang puan ni si pituangan adong di sungai bulu sekitarnya. Jadi dos manang sungod dia unang nila ni karoro nami manang siguanon nami di berek kamu ala berek kamu masih ada ni rohata. Jadi pos rohatku di hamu talungobi nang tuya nak ni anggiko nakka boru hela sadaro hamuna manang sungod dia penanaing si pikiran muna, akka pengeluaran, akka nasi benom muna. Totong marsada ni roha muna. Karena mo mangurus anggit kon. Najolo baru-baru saya motong ngebuat susi tanganmu. Au be kuat Roma merengi mana. Haru aduk nyola tu kamar mandi anggit kon do na batu pahon. Jadi au komos do nak kubuhamu paruh kamu bapaon. Olah hudok isok kamu tinggal dah ada dalam ningon isok. Alai wa macarana, rajik kamu makumpuli bapaon. Asa tak umurna lah serohana. Dalam sudut kamu sehat mau bapa, atau lah serohana tak umurna. Nang kamu ke keluarga nasi ameran manang nasi subul. Waktu kamu mana sama ameran kondisinya, mengatusi mahamu. Berek kamu anggit kon ison, unang lubah kamu nada. Kamu akka namar-hamarang di kanang buape wala sahala na namay jauh. Jadi au pos na rohakku di kamu akka keluarga si Tuhan asa sadar rohamu na manang mapen semangat hidup yang ikon. Jadi semua nidang dia wala didok na marumah tangga o manadok na to pastatarin alinong ba tuwa ulo ba ang to pastatarin bebarna jalan ngai kalau mau dia ulus sapnya tua. Jadi ngasapnya itu hatu ni, tak mau umurmu sehat maho. Unang sehat ngoti waktu ane yang gikobe manang burjuna alaino ma. Kamatian ini na paritel lang mga surgoy. Tidak pesugot tu sido dan dia lah. Pas dorhaku di ho. Manang sumod dia pihak kapoda na pinasahat na pangulang-ulat ka. Tenak na ko dyan!